Okay, njengamanje ngiphethe i-man of the match from iZamazama FC kwigame yethu yokuqala namhlanje. Angikubingelele Maliphi lami kunjani? Ngiyaphila njani sister? Ngiyaphila. So awusitshela kabanzi ngegame yanamhlanje ukuthi sizonjani njengoba ukuthi ukwazile ukuthi uzuzube i-man of the match. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba siqalanga kahle ngoba bekusane kuhlakahlakazeka kodwa kwagcina kulungile. Nje awusitshela kabanzi ukuthi kahle kahle ucoach wenu uNtsheneni nge-half time. Ucoach wethu usitshela ukuthi mesifika la asingenzi into eziningi okubalekile ukuwina okunye sokubona ukulandela kwegame. Ngiphinde ngibonge nabo abafowethu la ngoba iDream Cup ngiyazi mina iqala eya 8 le ngihleze ngikhona ukuba khona kwabafowethu sithi sizama ukuphuma igenge encane ayifuni ukuvala le gap yethu kodwa socela abafowethu babuye baqhubeke nje. Yebo, so uma ungaqhathanisa imidlalo sokuwayidlala khona la kwi-Dream Cup njengoba usho ukuthi kade waba khona umdlalo namhlanje ungawuchaza njengomdlalo onjani? Bokumdlalo obunzima ngoba bengahlelekanga kahle ukuthi bese sokubona konke groundini kwenzeka kanjani kanti kuzokwenzeka. So uma ubheka mhlambe kuzinto ekumele nizilungise njengeZamazama FC yiziphi lezo zinto ekumele nilungise? Yabo nje manje ngoba i-team besibalansile nge-second half funa silungise ukuthi njalo mesizoqala imidlalo sihlezi sinamba ephelele singaloku sidlala siloku adjust funa sibe i-team nje eqondile. Ngibonga isikhathi sakho ngiphinde ngikubongele ngokuba of the match. Siyabonga sibonge kubafowethu ukubona basilethele imidlalo baqhubeke njalo nje.